Loro de duentas actividades han serra en Sardegna. Desde 2012 a 2020, in Medarvidda sos centros históricos han tentu medannos a s'economia. Dai 8 annos a homo, sos centros históricos de sas viddas de Sardegna han perdiu puru de 200 buteas, ma sa crisi scorfinde pinzas ussas buteas e non sono in centru. In Carbonia, dal 2012 al 2020, can serrau 26 attividades, sono olarda 270 a 244. In Bidda Grecia, dal 2012 al 2020, sono olarda 230 a 186 buteas. In Lanusè, la gestione andamentos, han serrau 26 attividades, homo tenen 81 buteas. In Nucleo sul centro storico han perduto 61 attividades e homo tenen 30 battordeghi. Aristanis 30 e ont abbatto entro 39 buteas, Taterin de perde 77 e abbaran abbatto entro battordeghi attividades. Pau ontana sul numero de asteddu, e tenen 29 buteas in plus, e de terranoa in de tenen duas, ontande totus arbiddas e amorcitau, in Sardegna can serrau 200 battordeghi buteas. Sono per indepesi farmacia, buteas de alimentos, de roba elettronica e stancos. Totus os altros setores sono unzande, mastros de linda, mastros de hierro, vestires e sabatas, libros e zoos. Es creci un número de sorcilesi e de ristorantes, pesi nugures alaus un numero de ustas actividades, che andana 11 a 9. Si andamos a via soldatori de totus Italia, in Sardegna non anda meda bene, manca in fora de sos centros históricos. Astedduca perdiu 80 buteas, Carbonia battolo, Bidda Grecia 9 e Tattari 120 battolo.